سلام دوستان، من ندا هستم، معلم زبان فارسی. در این ویدیو با هم فعل داشتن رو بررسی می‌کنیم. کاربرد سوم، بیان ویژگی‌های شخصی و روحی، یعنی kişisel özellikler و ruh halleri. مثلا من انرژی زیادی دارم. benim çok enerjim var. من انرژی زیادی دارم. من دارم. او صدای زیبایی دارد. onun güzel bir sesi var. او صدای زیبایی دارد. او دارد. آن کودک یعنی çocuk. کودک ya da بچه. çocuk demek. آن کودک ترس از تاریکی دارد. O çocuk karanlıktan korkuyor. Sizinki biraz farklı. آن کودک ترس از تاریکی دارد. 4. بیان tecrübe ve احساسات. یعنی deneyim ve duygular belirtmek. Mesela امروز حوصله درس خواندن ندارم. امروز حوصله درس خواندن ندارم. Yani bugün ders çalışmak istemiyorum. Halim yok. Yani ders çalışmak halim yok. Ya da او علاقه زیادی به ورزش دارد. او علاقه زیادی به ورزش دارد. Yani onun spora büyük bir ilgisi var. کاربرد پنجم، özel ifadeler ve deyimler. Mesela ben imtihan دارم. Sınavım var. Sınavım var. Ben imtihan دارم. İmtihan ya azmun sınav demek. Mesela ben آنها فردا یک قرار مهم دارند. آنها فردا یک قرار مهم دارند. İki tane anlamı Türkçe var. Ya da ama aynısı. Yarın önemli bir randevuları var. Ya da yarın önemli bir bulaşmaları var. Ya da mesela ben او همیشه ایده های جالبی دارد. او همیشه ایده های جالبی دارد. Onun her zaman ilginç fikirleri var. ایده فکر. می نویسم دارم. می گویم دارم. می نویسم داری. می گویم داری. می نویسم دارد. می گویم داره. داره. او ماشین داره. او konuşmakta un diyebiliriz. اون ماشین داره. دارد داره. می نویسم ما داریم. داریم. می گویم داریم. می نویسم دارید. می گویم دارین. دارین. می نویسم دارند. می گویم دارن. دارن. اونها ماشین دارن. اونا oluyor. دارند. دارن. اونا ماشین دارن. Arkadaşlar, beni takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Bu şekilde en son dersimizi yavaş yavaş takip ediyorsunuz. Her zaman video bırakırsam size haber veriliyor.